Eno niyo Kitara Girls nekuleterwa aba Kawalega Resorts, Hoima. Your adventure starts with us. Hamunaba Cubs Juice. Taste the refreshness from the source. Abaramuka tumutulemeseize by the way. By nyinezara mutulemeseize mutuleke batabani banyu. Habo kuba ekinkolya mutabani wawe tosaki mukora. Omukazi akangamba. Nyokurora. Oteka kwefora. Omukazi omusajja mutabani wange monkeze myo. Nyamugamba omutabani wa monkya buliki. Okyetegeze kintu ekyo. Abaramuka tibana obufumbo bwayangira balazi gati. Mutufokeire nkukumbisi kiki. Hareki nkukusingisa iwe kyo takora. Hareki kwereza mnyanyoko kyo talimu. Kati mutu Kitara TV kwegesa kumanyisa. Tubatangirira balozi baita ba Kitara TV nkabulikyo kya sabiti esho yaitu ya Kitara Girls mwebale kutugonza mwebale kusubscribinga mwebale kufollowinga tutukusakanga kubasima nkabulikiro your host CEO Vivi's Collection kabukimanyire shene ba kya sabiti kutandika saa 11 mwikaire mwino muto mukumpabuza alinkaha kataku murora so kyale mugarire hasho ataga humwire atagaina mobuzibu nko omuntu but nkwenda kubashow alinga garukira hasho era mutagaka kumumpabuza my co-host welcome back on the show. Thank you. Abantu batagani bakana kumisinga bagambiro taganka bakutagata kuzo mwebale kuturora mwebale kutuhuliriza mwebale kutusagika boje mutolekeza obusagiki obwire bumbaire ntalo oboje abantu batira masimu katalinkaha mwebale kungonza I'm your host Kitara Girls Kathy CEO Kathy's Hair Lux Skin and Body Solutions Bojo Vivian mwebale kusindika ekintu kiribasiza mumisingire mali kumisinga kintu kiribasize so nkabulikiro due to the public demand nchire mugarura afande Jariat abantu mubane mungama vivi mugarule comments by too high and I got to notice imbu a video twakoze last Sunday kagenda so viral you guys really showed imbu Jariat nikyako ine impact yako ongera Kitara Girls so afande you welcome on the show for the second time. Thank you so much. Mwebale kugaruka mu kunyeta murundo gwa kabiri. No bale honoring invitation yaitu. Mnokuba hano. Okay. Nkabulikiro tandikana ba sponsors baita bateka mu sente of course as usual kyaletu baire tukwatire Palam Spring Gorobia abantu babulisa tuli wanyu so naye wokuboli kigoro naye wokuboli katugamba oli kibale oli bulisa oli kiryandongo ota stating akuteka mwaka sente of course why not ene show tukwenda ba sponsors every day habakwa tunakujwara tunakunywa ne program inakusuga ne runninga so nkabulikiro kamba ijukiza wa main sponsors the Kabalega Resort guys abahoima okubasanga 4 kilometers no kyaruga mu Hoima town no genda Masindi Road no kyaruga Maranatha Primary School aba Masindi okubasanga 3 kilometers no kyaruga Masindi town no genda Kampala Road. For the bookings, do you want to inquire anything? Do you want to do bookings or inayo party or kwenda kuswiminga or kwenda kuhumura or kwenda staycation? Kabalega Resort Comfort Zone is always there for you. So abahoima, you can call them or you reach them out at on 0393 193860. Abamasindi, you can call them or reach them out on 0392 900990. 00 ebiro kwezi mukaga omwezi gwa kana tuina Zumba and live band Kabalega Resort Hoima and abamasindi buli kya sabiti baba na live band so abantu ba Hoima get ready Zumba zija babiba iremba bimanyire tuina Zumba and at the fee amtware ebiri so muteba kuja kusupporting Kabalega leka my co-host abagambira another sponsor on board kiro kine ntekaniza yaitu tugikolire hano ha Palm Springs Eco Tourism Site Kigorobya nibaba tubungisize bakusangibwa hano Kigorobya hano Hoima District 300 meters of Hoima Butiaba Road. Service zabo baina service zabo very nice baina service nungi baina accommodation baina restaurant ebyokulya ebikunura kurungi baina bank okokura ebintu byetu bikufuka. They have a conference hall, they do camping, birds and animal viewing, baina garden nungi bojo hanu hakunyirira garden zabo zirungo ina patio ina wedding. Baina kids park osa kuja nabana bawe no baona ka vacation ka staycation biro bisatu ekikaro kiri very welcoming
baina DSTV, baina tours and travel, biking, hiking, agro-tourism. Kwegamba bambi service zabu zirungi muno bokuba ina family oine bintu byokwenda akola bojo muje tu supporting baina really good reception but welcoming kurungi bambi. Kintu nikyo kyenyini. So abantu bakigorobya oli muhema mu town or stressed, you can always come through at Palm Spring Kigorobya. Yes, afande naye to about sponsor to work with on board. Tebera sponsor to Cubs Juice, dealing am wedding, production, birthdays, ali around town, akusakora deliveries on halo kuboli asangibwa Central Market, second floor. Okusa contacting a Cubs Juice 0781 43 84 66 abwaka juice akarungi akakunura any kind of juice naka ice cream ako nakaka kozire biro bino Cubs ice cream na wakusangibwa Central Market yaho haliyo milkshake buli kyo kakura no yende kehezo mumiro kyetegereza kira Cubs Juice Hoima Town. Okay, then back to me. Kialele topic nkona to discussing on abaisiki bange. Abantu bayizeno bagimpa muno mu inbox yange ni bagisindikia producer wange. It's all about domestic violence mu maka, mu community, mu environment. Kathy, what could be your view? Okutekereza kiki kuleterezaho entabuka ine bakibaza tamurunyoro. Okubanza tubanze tumanye what is domestic violence. What is you nkaliwe? Domestic violence kingsa agamba nbo obutabangu kumumaka. Oba mu community oba mu environment. Kusikangana, kulema kwatagana, kuitangana, ekandi wafande. View yange nkokoba ino mpabuza nyowe nkura domestic violence kike kikuletereza omumaka iwo kubaza mu maka. Okay, nyowe nkubaza mu maka sometimes ogenda kwesangaga personal osakusanga itu abakazi oyino musajja waawe hati bambite tugenda ntutanika kutoza esente no busanga omusajja kozereki omukiziro ho obusobozi hata omusajja ogwo atandika kandi ati kurora oyina nko busobozi gonza no wera byakurungi because nyonga amamuna abakazi obwo kuboina omusajja wawe yese bintu sente ina haka sente katitono omukira sente omusajja sigara ali musajja kahangibwa omusajja nakuba haiguru omukazi toli sitosa kuba haiguru omusajja you need to respect that man chonka ati no butukore ebyo no sanga mbo omusajja kumrespectinga abamaina kali nagamba omukazi hata okusaa kumugamba maybe amoti nkerereirweyo hamulimo weta kirora kundi otandikire kunjogo otandikire so nikiretera dizamu okutakwatagana okutabukangana. Okay, nabakazi nibesika omusajja naye sika habo obutakwatagana obwo mukazi na omusajja naruro kumurabya mama isu ate of course abakazi nayo mugenda nimufuna sente abasajja nimafokere nkukumbi sino yebwango oli mukazi omusajja sabazi kuba musajja ati nyoni kyo ngambire kiri nyagamba omukazi akukenga omusajja waawe oyina kumuhereza respect no matter how ba taina sente oba taina ki. Omusajja mumaka sigara ali maka nkyo sange bintu bindi nka abakazi tutusaku byekolera omusajja sigara ali musajja no bwaba ata omusajja obwire nakuzinga gwe nuwaba musajja simba hakati ya kafe kuongereza ali point ya kafa kugamba abakaze kimwina kumanya mako konti omusajja niwe aba mutwegwe family kandi kintu kaha niko kyakahangirwe boina sente zikuingana nkaha omusajja niwe aba head wa family nkubagara ayo halere point muzeyi akatuhereza obusobozi ngaitwa abakazi yatuyiha mu kichumbi baitu kandi obusobozi obwatu haire tukwenda kubukozesa kubi bina okyetegereza ndo funire mwaka sente no yenda kwemera omusajja hamutwe kandi yebengu sabazi kanga mu office abo kuba omusajja bwako bakuswero akakuyiha omaka ga tata wawe na mama wawe akuleta omwaya okuba ine ensonga bwaki warugireyo exactly waija kuswerwa omwaya so oba ina sente zikuingana nkaha oba ina sente zikuingana nkaha at the end of it all obo kwemera omusajja amutu okaenda kumuleke amboli wa amani amuba okozere mwaka sente kandi obo mweberwe mbwe sente ezo runda basajja niwe bazitu na kukolera business na kuyiha mu kichumbire ngedi muzeyi yagambira abazi kali mazima nagena na kukora business no garuka hamain omugaruka hamain abasajja nimbafokera nkukumbi sino ye bwana sente hali za rugire bati abasajja bakutulemesa bakatufokere kizibu abo ko muri muguhoyiroho ogena kumfokere nkukumbi ego iwo limuka nyonyi nda muri monkoro banda business okwenda bikaye kona ebyo kulya kusanga bihire mukwenda bikiti oyeberwe ngu nyowe nkera nintura iwo limuka hata milimo emunke emu okumanyire mbu oyiwo kusiba mukanyo ntuzire bayo kusaa kunyambao tikirimbu kina kumpandika ngu vivya niwe na kuchumbo na kuoge na kora kyo ketegerei kuongereza hao
Omusajja nyowe no jali ekyo nikyo kireesere violence mu maka ati kuongereza hao okwesanga ogenze yes nkwenda kumwongeza just kati okwesanga mbo inukire saha isatu exactly noterera omusajja waawe amoti nkwinuka kyaro bagyo tukuli yake haba kuba omusajja ogwaine kintu kyokwenda kuchunya ogaruka ogwe musefulia ojo nagamba beta moti nkwenda ebihimbe byomere ebyo birayadi nkwenda okyetegereza kintu naga nkwenda ebihimbe byogere kandi ekitoke nkwenda okimiga kibanze kibobere kengere mu mbabi kati bambi because you're trying to say bojo moti wange yes okwenda kuskiwaringa marriage yawe ati we nakankaga omukazi akunjoga takuhuliriza ojo mukazi baitu lero mukazi on bojo biriyo kafe omuntu ogenda kuimuka kuruko omukobo okuba okimanyire mbo oli mukazi nyowe lero ndi timu basajja abo okuba nkurora nywena no tutuli timu bakazi okuba simbwira omukakafe okimanyire mbo kusimbura omukazi orugo omuko planning nkutekalize kyanye kyakane kya msana ati boje ne kyaro bagyo kuchumbe nyina agenda kuseruza sente mukama wanga atambinga mulimo omusajja alomuka asigaire go muka oba omusajja atuzirege iwe inakusigara olinko omukazi iwe toli mulema oba kwembe sigiro kateka ebimba kasanga bihire kasika busika kukuya hoki kwa aki omusajja kwembe sigiri tinkikiriza by the way omusajja kwembe sigiri mwatandikira kozesa aba maid timu kyafugika akasi timu kyafugika omaka kana aba maid akuchumbira emere okwena maid from Monday to Friday oli bizokora maid ni wa kuchumba kuruga kiambalaza mpaka kya katano na weekend bwe hikira omusajja wawe aroto sagwanga musefuliyo kamuchumbira of course for once ina kuchumba maid muhikira na akaira aba maid bakubalira gebitabu ati nyowe personally abakazi nyowe ngamba omusajja wawe bwoba no mububiramu personally tinsakwikiriza maid wange kutaya my bedroom okyetegeze kintu abakazi bakukozesa ebyo kafe anti nibaba abakazi bokugamba bokuterera but personally nkyo bayini ngamba okukunchumbira omusajja wange tinkifuna mbuzibu chonkani kakantu kankugambire ko okuchunya nkugambira moti bojo nkererere cause we communicate nkugambira wewe haizira wa wig installation etwaro obwire almost an hour half an hour kandi maininyinuka sayibiri nizamanyire ngama moti nkerere tuchumbeki nko expecting akungamba amoti or turachumba some rice maybe and got meat obuntu abukwa chonko ngambire okwende kihimbe kiomere kiri hiadi kibobeire ne kitoke kibobe kijwire embabi kiri hiadi yeah a man has to be understanding kintu kyonyejukize kafe kali program eno ngetu bazabazo kombakaza akanyeta yanga mnyaule nako ainuka saa hezi isatu ezekitu obwataho mukakasanga maid achumbire ebinyobwa omusajja namururaga nabichumba aro aikalira wakabali namururaga nabichumba byayo byahiro yayanga koraki kubiri agamba kulinda mukazi waje omukazi akagaruka saha inane kichweka yamugamba manyire bana ba Vivian bagonza muno omukubigulo gwaitu gulo bensama yamugamba nyokwenda kuli enchu kandi erimu ekinyobwa na akalo omukazi akanyamajali yankagwanga no msefulia amazigani gasese kanyaga bojo musajjo kuchunya kutuka hata muja kumalia mutabukire mu maka abakota kwenda kuliza mukazi wawe tokumukenga nga arugira muri moleti akuseruza ekikumi despite of the fact ngo yonko muntu kutokora tokora no wesanga ati no gamba ati nyonka lero birani nimulema kwatagana nimulema kwatagana nimutanga kujimangana tugezaho sanga nimutanga kujimangana mu mali amtanga ku exchange ebigambo ebibi ni mu mali omuranga ni muhindura bisika ona kamusika kiyabano kamusika kiyaba guest kutandikira umutanga kuterangana so that's murangire ire of course nakumurangira kwatakenga naenda kuolekya anti musajja nakuchapira bakuchapira oruhi obufumbo butabukire ire so you find him amakaga kusanga nigatabuka so to me nyowe I think age difference is also a big problem especially mu maka okusanga myaka yange kafe I am in 20s I am getting married to a 56 man or a 60 or 50 whatever no saga age bracket or age difference to myaka nka 32 obwongo bo ndugao nkarugayo so no sanga omusajja onsore myaka 5 nkaga tutuke ngangana nyo vivya myaka yange ento nyine byente binkwenda nyine bite binkutekereza nyine life nyina kubamu you understand nko nagenda out nyine ekora none ndaira kandi atobo webyo takubyenda exactly okay tegereza hati oba kujamuka enono zina gamati nkuzenda lipstick ezo zisigeta gamati nkuzenda kanyo no sanga ene myaka nyino nibyo nyina akora
kukora so notulema kuwatagana ate kandi omukalema kuwatagana mu maka mukatandika kuninangana mpaka mumala mutabukire habokuba wentekereza yaye yekintu kikuru ayeberengu osoiro musikio mwana muto oyina kukenga emyaka yaye kintu kiyakwenda oyina gamba no musikie emyaka yaro nkagira bamuyira baitu mulekere enta kuutilizing her age bracket you understand akwa kunsanga my circle is these girls and these are my age mates you understand so the things we are sharing on the same table they are the same things we have in the same mind because we are in the same age bracket so ato musajja no sangambu nyikana kase mugamba kase weekend ntwinagenda out akabaligalizo tuliyo pizza oba jali this next week tugendo Palm Spring Kigorobya tumulo you know the environment is so very good you understand baada omusajja wakwendo ikalemuka toina kujora skirt I think akirali nyonjo akadress kagufu omusajja akwendo joyekende kirayira ngo toina kunama kumbe kuno apointege yunkubaza akibanyegereire hano bagambira abasajja bakubatera gomako ate ibintu byabikugira kuongereza point ya Vivian ekintu kyogamba ofunira omusajja mukuru this goes back to the relationship netandika let's start a relationship tumanyangaine kafeno omuko mu manyangaine no ofunira omusajja muzeyi ankwaine personal akusangire in the life you are living agenzere kurora amanyire you a young girl amanyire you still want things baita kukomeremu abakayikura abaire nabarora oba agements be abaire nabarora omusajja ono kumugamba by the time Vivian you get married to that old man oba any man meaning ebintu byayenda okabikiriza kubikora bojo mulema ni mukuwatagana ebintu binu byanga bika kafe muikani mulema kuwatagana take it from me you people reach time and disagree okurora abasajja bali bangi kyonka bakuswera batito exactly you get the point olo musajja ala kuika kukomera yakagamba nti nkwenda Vivian ni wengi akuswera bangi bakubenda ho ni babaleka baito musajja bwakubachuire mu kuhimba kuteeko mumaka abasajja tibakanya abasajja batito of course so hato ina kumakinga sure nti olubatire muleni yaye yakwenda olibatiremu no jaria togenda ku forum kayikuru ntakahikire kayikura that is out then abakuno mwenda nikyonga nyoze kunswera nkugambira emyaka yangu bikenge you're supposed to bear with me tukengangane osigala mu group relationship we myaka yindi makagira bamwira cafe you've already going through my age bracket yenda bemyaka of course kintu kikuitinga abantu aba you know abakwenda abasajja bakuru abayisiki bali bato you understand bonkusaraho nyendezo mukazi musajja muzeyi oba musajja kunkira mu myaka specifically not muzeyi muno halo by the gonze nyendezo musajja emyaka 35 oba 38 oba 4 ngenda ngambe musajja wange kintu akiyendo obufumbo buno it's a big thing it's very wide kirimo ebintu bingi so Vivian tingenda kufuna musajja nkwainirero mbunyenke answeire by the time obungamba kaze kansetoli no musajja meaning I'm ready to listen to that man and abide by the conditions of terms and conditions. You might get married to a guy and like this guy can hide his character for a year or you might hide your character for a year then time reaches you expose your character he exposes his character and the age difference in that mulema kuwatagana to me kali kuwatagana kyo ekitu kyo emyaka we are going to move in with someone okuhura obanza noteka ebintu bibiri hameza which one and which one no gambe kyo kubanza swerwa munywani wawe akusa kwetegereza sometimes soko oleke Vivian ekiyakabiri mulekege kusereka engeso zanyu oborabo oli munyiwe bia omusajja muolekezo nti oli munyiwe bia orabo oli mchakazi muoleke mbo oli mchakazi antasagamba mugenda gat fasting abakazi ni mwesereka ntamanya ebintu ebyo mukubyenda so genda kuika akairo yende kumuoleke amba I do this ata kwenda okoleki okikole omuntu oramufunire muolekeze honyo wengenda out antu wajagamba jaria it is okay jaria kuchakara like nagamba it is okay asakuleko kachakara but ubuli nagamba nankayo kakura nkuzairemu abana nge bakura batano gena kuchakara you understand you need to adjust mukazi Vivian you need to adjust Vivian mirunde ingai tugamba tu ina plot kagamba kase tugenda hano nkakugamba tinkugenda obo kangamba tingenda personally because oboino muntu wawaloho obo muntu wango musajja yange bwakubalokiriza akwenda obwire bwange ikiriza ba violence kintu kyokubanza kikuleta butakwatagana mu karugambo okay musajja wawe musangire nananga musajja wawe akuchakara kandi nyonka bakana orugambo bayizawe nyeno musajja yange mwekuwatire ali bakamufunire abanywani nakuterera esimu iwa musajja wawe muboine kichweka kiti yako nibo yarabaha ne motoka hata musajja naijomuka
wena nakusanga ozimbaga tainoti aino akubana ati ayi katolinze na kutaa mukisike byo kulya to bimuhaire to mchumbire omulabize mule gas no mutandikira na abana ndiba tukwenda kulabya mwe gas no kutaa mukisike aino no mugamba iwe bangambire waire kichwega kitina kitino musajja no bwa feeling ari embarrassed no hiru kulabira mugayire mutabukire ife kutera oruhyoru ni mutandikira abana baboyi bana nye busawo kintu kibi munsi mununko kurwana abana ni baro yo turame yobo haira abana egenda kuba affecting obomezi bwabwo for the rest of their lives dadi na atera mami nkarura mami na atera no mwana wozaira bamanyire ngu nyina nyoba muchapaga na nyoka nchapo omukazi omukuswera abasajja nibo bonka bakutera abakazi n'abakazi nanye mukutera abasajja ekyo kiri komyo ni samugayanga menga mavivi omukazi ande message mbingire bile nukagaruka mu lodge nebigugu byange obo akiri bambingire bubinga kyo enkora omukazi kukana muchapana mujoma bimujwaiza kama vivi ngafuna ka guest house kange nyo nyagarukire biro bino abasajja bakutuiruka ogo bakola kandi bakutoka kuhimba bugugu waina akwate motoka okulora nagenda ito tutukiyayanga n'abakazi anti tukalemeraho nyina abana bangambu nyina abana bananyanga nengende kanyikale mukafumbo kange garomuka omusajja namalira akulekere munju nenkya nogenda eno bwakuba kuyambira akatandika kuhereza obuyambi bw'abana abamuti bakuba no ikarana abana bawe omusajja akulekere munju abasajja tubalemeseze kyo kubanza omunwa abakazi tu nkati baza last week omunwa gufokera omunwa ngana abakazi tukutera take for example ya ijwezi omwisiki ono makilini omwakabanza ya mchumitogo kubanza ageze kucha kujaka toka wapayasi mchumitogo akasatu ngwana muteko mbigere byanyu ogwo mwana abaire wawe abazaire bayitekereza abazaire bayi bakura kwataga no muntu ogwo tazarwe nawe muleke nyiri kingamba abantu ekikuba kiyangire na Julius Kanfunondi you move on people are there bagamba habwo kuba tosaa kuchumita omwana ati ogwo mwana kintu kyo kubanza turama bagyagiteka mwana wabo kanda kana kato mwana ogwo no bwali rugamu no bwali kura gonze bebe gamba ati omukazi kumanya tayina bwongo omwana akulira mu nkoma kumunkeza mu nkoma no tatekereza omwana wawo kumutocha linga miaka 20 otahiri miaka 25 miaka 24 gyo omusajja kandi bana nyekamba gambira abasajja bajwa bajwa ye omusajja kujwa irege nalo sense taenda kulora omusajja kujwa irege taina na kuhura kigambo kiko tayina nayo sense wakaloro likuli na kutere enkona leka no kutere enkona kandi abakazi nitatukuletereza abana bayita abasajja butabarolera kubonabona nabo kwa single mothers noboko notandika nyawe omusajja nyawe nkaba single mother through experience nyebyange tinsereka abantu mbagambira amazima nkazara abana I found out mbuhali indi tutusakwatagana na musajja omuntu wakuota akwatagana na ukikara kuita walk away and move on buli muntu hangaka kutegekera okujja kufuna omuntu aku understand exactly na kwenda nkengero kyoko kusanga mukazi alemeiro omuka tinyina ho kugenda habwo abana bango omusajja okumutera buli kiro genda kuita omwana wa abando ogo nyenkya bagenda hata no musikiwa musibira myaka 2 atwaire nkerembe akujonkeza mu nkomo nkerembe ati omwana ogwo ali mugamba ata isaka ngosa hagia akafuna accident akafa mukikaro kyokusiba okagenda genda ofune life and move on kandi oboneki ekikise nogo mwojo omusikio no rugambo kabugambira rugambo maka sitwina magezi mwe kuenda orugambo bangambire mpulire hadi nyo jwezara ya ntesi muna ngamba rugaha musajja wange Julius manager nyagamba ati Doron I wish you know just doing business with your man kandi sende zinkora nizo obara kuleta abana basomi you understand so abakazi muruge mu bintu byo rugambo muruge kurangira muruga rugambo oba kuba ule kintu kamba gambire being a single mom is not easy I think I got not experience of like no one wishes or calls being a single mom kuba single mom but you move on and heal you heal and you know nkwaka baziko ku healing very fast get another man you heal very fast ati nunawe kumufuna nawe ati de kankugambire even if you get another man abasajja bona tibakuisana abasajja baba iwe ii wakugambire mbu nkwenda kuisana oli like ampeeling again nifunaga unkwenda wenyini I need to get the best by the way people any girl out there obo musajja wena out there the best how should I say it the best medication or the mental health illness after breaking up with your man or with your woman funa omukazi ondi owokwenda nakusanga oyinogo no healinga oba funa omusajja ondi owokwenda nakusanga no healinga otherwise okuhealinga tikuliyo tujja kukala ntufe mitima funa ekiano ikale nakyo no lindaga ekindi yes abakazi mukora genso bye eraha funa omusajja akukwenda leka kufuna omusajja wokwenda nyawo kandi birabini omusajja akusanga atakukwenda
kyonka funa omusajja basi naye wakudupa lavene nyuma itwena tuyenda aba tuwe things Jaria nina kukwenda naye wonyende kuba nakwenda kusinga tinkwenda kudevelopinga love yawe oina kuba nomwenda baitu naona akwenda kusingaho tikiri ni keke you cannot go start weighing manyona kunyenda nyowe relationship yenera bula exactly nyowe ati nyonyi no musajja wange amanyire ntaka ekiro tuyisana kubaza mpaka sanka mwenda ijo eri mukabaza mpaka 14 love omanye love ndaho ni nyerolera ni kikuru muno ali mulavu mpya nkaba nindwazo mulwaire saa 14 nda nyikalira kitabuye 14 bakiyabazi kamusajja kankisa by the way abana bampaira katwa banzimize nibenda kunyita yavuge motoka kuruga Kampala tukaba tulao saa ibira hikire omusajja akunyenda ebintu bino Julius byenyini ati nikyokola by the way a week man tagenda kola kya submit kino baita kugamba musajja by the my man thank you for loving me mboni shi wankunda I'm so happy honey timsawa kulema kurwega so kyakande kikuleta violence abakazi baita kintu kyayetorolera kintu kimu abakazi orugambo obutugenda omusalo orugambo rubalize olibalizo kwa irege sente zokoresa it's okay okwesoma noba nibakukola isoko bo bakola isoko eryorera kimo hindukira oli muntu ondi ogenda garuka omuka weno loti abo amapapa okunyiriza nimuikala ogenze mwakape wafuna akawigi ajwaire wigi emitwara ana nimutandika mbubana nyo musajja wanga akora gati omusajja wanga kwesoma competition abakazi muina competition nikyo kulana ajja kwatere bus ajairo rwebwe mitwara abiri na nyowe notanka kulego musajja wawe omusajja wawe ntanya yaye terinke yange musajja wange musajja wa vivi kyonko kwenda vivi arakozere nono ze mitwaro 8 mewe kole nono anzo we hamso musajja wawe afuna sente vivi ajune additional that nyonyi na entaye yange omusajja wange kwata na amasomero agali ko muhoima munoli na huro wayo mwana asomera fulobeto oba maranatha kulego musajja wayo la asomera maranatha notati nyewe tata Abigail nkwana na nyo mwana wanga asomere maranatha manyana fulobeto iwo musajja wawe akutaya sente ziwe bali muno banza tubalire nsaho baitu muina competition etali mu magezi mukwenda ne bachumbire enkoko iwe no chumbeki himba na nyo kihimba kijiwe nkwende enkoko abina nkoko ekimuko ekora hamizigo ogenda kulikuza mwana ibachumbireki buli kyana bakuliyama ku tray bakuliraho fridge stocking competition abakazi chonko yebero bara entire yayo kwa ne ya neibond manya mukwenda abana banyu basomere manya mu masomero garaha baitu kandi tuleme gamba mbo abakazi tuwenka abakazi nayenye mukutera abasajja omukka leka tubakatu mwikirizo bamwange katuba chape bagana ni bedo muhazi bisajja bikuru kwewugi amagezi mahani okusanga mutaire gekiro ni mutera ni mwikia leka tubichape bisajja bikuru kwewugi amagezi bisajja bikuru mwongo kubira tibina amagezi tukija kubachapa bamu bichape bikarukwe mwenke nkafunira musajja wunkutera ni wenu na nyoti gaterega era batera mukazimba amaiso ni muyuka kuna bakutira bakutira okozereki omusajja iziro mwesimbira baje mama Abigail njuahire mpaho tuizo omusajja iyo boraga yota mulema oli muntero ndole bora bali musajja ntera gendo gayihe yo bogeterekwa nabo tamulema ndekesi agenda agaruka omukaji waire cyala ikainatozese ebyo kulya byabana hata agarukira omukamu kikaruke okumuhumuza nayi no mutandikiraho hati hareki into kine kisinge kulite intabukaine mu community yaitu etolimu especially kine kintu kya education differences Jerry yokusanga Jerry you have a PhD or whatever it is or masters over aina just a certificate ka senior 4 senior 6 or a course ka welding or plumbing how do you discuss about this tikuleteza kitaba to community to affected okurora kiona kikwetororera kintu kimwe kindagambire mbagambire gende first place oba kuba nogya kuswero oba kufuna omusajja olina kufuna munywani wawe I'm going to give a live example niyo omusajja wanga kansanga ntasomere muno baita kangara yo kusoma obibaire you upgrading ne bimbaire muninjiriba ati nkugenda mpikire ha diploma level kuba omusajja agena nakukora business omukazi otasomere nowe kange business agikuhaire to kusobora kugiba balancinga abakozi bakukwiba nowe sanga business egwire
segwire so omuntu bwakufuna hakiro omuntu asomera okatiito business zinge zituboine ho mamtauno mwezigwire ezigwira bugaba akazi tibasomera abasajja tibasomera kana musajja wawe akwenda okole ati nyo omuntu antasomera kana nyenda omusajja nyenda kuswera ngo tindasolenga bukwanta tinsomere kwa okuswerwa bayitu kandi okusoma tikumara budomo okay abanyoro niko bagamba isa kubanta somere kyonka nyine obwongo amagezi galuzarurana obwongo bobuzariranwa bokyetegereza omuntu nasako ikara gonza atasomere na ijana ikara bojo no kubara pisi zengo yezini muduko muzira kulema wewe esente kazita kulema kuzibara bitwale ebiti bokyetegereza iwe kasa ukibaza education difference mulinge kutabura mama kereti nyowe in my own view okay omusaiza bwakubata somere oyesanga bamba akwasira mpereire akutayira somero antwaire hasomero nsomere obunkumara kusoma jukando maka nintandika hati obungarukire rundi mfuniro omulimo obo ba campus ofuna you know oba no skala basaija tuleke kitwara mu ango that men halo kusanga mfuniro mulimo nyina sente nkurora class etakyali ya of course ana kuswaza ati nyo mtu wa bachelors discussing lakini nayo mtu wa pitu no nyoti ngamba kunswaza tingamba kunswaza nyeki ngamba because by the time I dated that man nkabanta somere yansomesa so tikikunyambo msaja wagogo nyamwenda gambuta somabwe chonko wesanga abakazi hatekyo nakiyebwa natanka muraba mo wena kumurabe omusajja takyali class yange omusajja wena tasome ebintu takubyeteke nagena nasimu okubaza no nyine ebintu binkusindika kandi obo busabi yakusindika baita manye bambo omusajja takubyetegereza so nasanga omusajja bambi nakunyibwa takubikenga unakweta kutranslating ile kugambira kiti natandika bambi kunyibwa so ati musanga makagona mpaka gahwaho nyeki ngamba abakazi omusajja wawe akuba kusomeseze bambi mu respecting abasajja by the way kandi nyo kugambika so afika kati ya omusajja akusomeseze no bwaraba haki kata simba akati omusajja niwo mufore kyokwenda wakyetegereza kafi omusajja wano bwakubata somere the way you present him mu bantu presenting irota bwakoleki abantu mbamusajja wawe atasome ensiyo neja kumanya but already of course ensabe manyiro musajja woswetwa tasomere you know of course we have OGs and the communities where we grow from tali na exposed no you can respect him ekingamba tikiriki ogamba manya omurabi yote kali kaba munko mu but nyeki maze kurora abasajja bakusomesa 10 abasajja bakusomesa gaba isiki ego percentage ya 10 it is 2% abaina baisikibe basomeseze tibakubasweraga why class kubehindukire kyakabire omusiki kuba campus oba level yone yakuba nasoma akusanga yo abantu bakutekereza nabo obwongo ndikyo kimu because obunga mangu exactly obunga mangu tudam discussing about this omusajja ngamba okay let's discuss about this ata obungurora ngo omusajja ansomese ize nina kumanza kumusobora it takes me a lot of time to explain to you ekinkwe na tubaze oba tukole so musikese okusanga mbo abasajja bakusomesa abakazi abayisiki bakwaliya zagamanya nibayiruka nibafune ebisajja bigenzi bya bisomere graduate bigenzi byabo abamosanga by coincidence agenda graduating ainenda yo mwana abayina asoma nawe ati we kuno okoteka maka sente kufafaga nokulima okusenza zikufera busa you understand kikuletera kima abantu kurwana omuntu ajja kukuita nkutaire mu sente kunga yes mwisika kwasira ineki amutemere ajja kukuita omusajja abe nalima abe nasomba amaizi abe nakola kasente abe nakola yakwe nayombekera nyine enjo banarolera abagenzi bayo mukikaki owabo bati nagamba kanteke mu vivi sente obakathe baita bogama ngu iwo chulemu kumuliaza amanya tokwenda kumanya haba kyata kuite so this could be a great reason as to why domestic violence is so common in marriage and in our communities. Alcoholism okunywa omwenge abasajja mugenda gahe n'abakazi banza olekemba za abakazi tubanza abasajja mugenda gahe roko ni munywa omwenge yanyu ni mugaruko mukani mutera abakazi why beat someone's daughter why do you beat someone's nyonja kunyegera police bakunkwati wale kana kunyegera police nyowe nkuzire mpikire hano takantera go ruhi tina nkojo yo na movie traditional wedding obunyarwaga abasajja ndibabayiha emigo Julius ene migene ibaija nayo ati nko mwaito okuboba noswerayo oija no mwigo then now hanywa mara kuswera nibakuyiha omwigo gwo nibakugamba
obwoli bano yenda kuteera omukazi okutabalaga mwigo guno habwokuba nyo isenyo bwakuba atakusa kunteera habwakino bano bano kino tire mwana wabandi okuba kumwenda mugambe tinkwenda lizimba nilingana haneriso niruga mnafoka mulema nokiora nondeka abakazi kugamba ki batera ndole borano yeta musajja ntera handuzo omuzigatomo na yetara na bojo nyo kunteera nkukuchapa mpaka nkuchwira obulo omusajja asigara musajja Vivian obuli nkufafagana nabo obujagi tinkukubukulekera omusajja asigara musajja bine abakazi tukwekara kasambo kuteera abasajja yene nkaro yabaitha abasajja bakutera abakazi mutamire wherever it is obintu bukabiyangire police ero hamateka garoho mugende mu police mugenda police ogamba mukazi wange akoze kinu na kinu oba musajja wange police atu by now unit ya yes aro unit ya family child aro unit ya family manyabiki yao mwenda gwekiro nyombi amiregeira n'abaana bange tuyamirege saha 3 lero bwa kugenda agarukire takalira kamere tulinko musitingi room aho nabigwamu nabichapa chapa kire kimurara ekiro sometimes haro most cases okusanga niwo kutikura musajja jariya oruge mu bikazi byawo okuruga mu malaya nibo wayijano la yukaine okukura kubyama no mukazi okubaza nonsense omusajja tukabe no kumanya arugire nka final katamire wherever it is but banzo mukwa banzo mwelo kamingo omuheki okuli ali anywe ogende mukisiko mugambe nanka iwe ebintu byokunywa muno bino kabitali birubirungi Samuel kabila tali mu right sense oba munuge omanya kunuga jari ya munuge omanya musajja amanye ngubuli kiyoto kamunuga mwelekea mtoga na kutoka ne kiyenja abakwana funa dumo gifuyire ginuge bunuga oginuge jja kufa yonka bwagaruka atamire kingura ho mwebyo okulya ogendo byamye mwebale muno kutrora tukubasima mwongere ku subscribinga mwongere ku followinga no ku likinga tugenda kuhumura hako kama nsema jukiza aba sponsors baita bakabalega resort we mana masindi Cubs juice of course nkabulikira ka juice nikakarungi mu muhemiri megyo andikira lenka tubagambire batu hostingira palams spring palams Kigorovia so abantu babulisa hona nambere mukali muteba kwijja Palm Springs. The environment is so good baina umoja ono inamuka kusema kantu kaika kusana kabalega. I don't know why these days abantu bakora muno move a green thing so abantu babulisa manye buliso kwali akasente omusajja ona bakolera kantu muteba kwijaga hana akasente akomukafunira omwezi no burumu wayembo burumu burungi okusaba kubyama okagetinga relieved so katugende tugende mukuhumura tunyono twiz. Yeah, this is Palm Springs ecotourism site located just 300 meters off Hoima Wanseko Road in Kigorovia town. We have a hive of services that range from hospitality, we have events management, we do travel management and tours, and some other services like camping. We look much into nature, which takes the environmental aspects and cultural aspects. At Palm Springs, you can watch a variety of bird species. For accommodation, only at $50, we give you a very conducive environment. As you see our rooms there, they are single and single standard, but they are so comfortable. Entertaining, you have TVs inside there. We have a Hellas Club. So as you come, you expect a gym, steam bath, sauna, and massage. We do them here very well. Over the weekend, you can bring your kid for bouncing castles. We also have a zoo as part of tourism. We do class E and H. So we have reptiles, we have birds, the baboon, all types of monkeys, the spider monkeys, black and white calabash, the blue vervet, all. Our website is open 24/7 and that is www.pulsepivgrouplimited.ug.com. We are located in Kigorovia, 300 meters off Hoima Wanseko Road. Nimbatangira mu kuhumura ko tubaye tunywa hamaizi twafanane kimsana kuruga hapa Palm Springs Kigorovia. Kabulikiro kwena kubajukiza aba sponsors baita bakabalega resort Hoima Masindi aba Hoima kubasanga 4 kilometers no kyaruga off Masindi Road no kyaruga Maranatha Primary School amkono gwa gobulyo okusaba kubahikira number 0393193860. Aba Masindi okubasanga kilometers 3 no kyaruga Masindi mutawno kwata mwana gwa Kampala hamkono gwa naugwo obulyo aba Masindi okusaba kubahikira 0392900900 okusaba kubahikira for bookings, for inquiry. Do you want a staycation? Do you want to inquire anything about Kabalega Resort? Ezo nizo number zabo and it's a comfort zone for everyone.
Kathy, remind people about hosting. Kiro kinu nkokumbagambire gente kanza yaitenu tugikoleire hanu ha Palm Springs Ecotourism Site Kigorobya ni baba tubungisize. Bali located Kigorobya hanu Hoima District 300 meters of Hoima Butiaba Road. Kukumbagambire ge bayina accommodation yaberi nungi boje bitabu byabiri comfortable kwa batutwaire baturambuza no rurambu bambi accommodation yaberi nungi restaurant yabo ebyokulya byabutubirire bibaire birungi bayabo bayina nungi conference halls bayina big enough to accommodate very many people bayina camping bayina birds and animal viewing bayina gardens zabe nungi boje okuboina omukoro inembaga ina kapate ina Bojo Garden zabu zero then by na kids park osa kuleta abana bawe musa kujanka family hanu numwikara baina buli kimu kiona baina DSTV baina tours and travel baina hiking baina agrotourism bintu bingi tinyina kukunda abasobora mpaka mwikire mukaja mukerolera ikikaro kirungi the view is really nice nkugambire wo ina family yawe akabeho niko kenyini umuja kuzira kantu kenyi beto omugayi gona inakuja bodo tuhe sente mu kama palam akantu inakongera koleki abantu mbo kantu kaliyo kandi ola tagete nungimbu abantu babulisa hano bakuruka kuli bakozera ka center amafuta bakahuweze hano tuteberwa abagenzi baita ba Cabs Juice main sponsors nabo baitu badilinga functional ba supplying a juice oina yo wedding oina introduction oina birthday kwenda kusurprisinga baby wawe baina kana akasimoki akaisana akachuka nkomwika abantu bakete omwika batakamanyisa nigwa mwika murunyoro nigwa mwika bwo kubaka ijakona nikachumuka noleba kabuza akakwasira oti nogaye kintu nikyo ebintu ebyo kabuza kubikora juice okumusanga Central Market second floor okusa kumufuna oba okusa kumucontactinga oba kumufuna namba yesimu 078 893 894 mukaga na mukaga. Okay, kabulikiro the Kitaragas, bulikiro of course show yateba kiasa bit saha 10 oteba subscribing ha YouTube yait channel, ha Facebook, ha TikTok by the bana batuendeze. Mwebale munobo. Mwebale kutugonza, mwebale kupushinga kine kintu kulivata. Batu pushing. Enemies mubafuniremo. Ana enemies. Bina kuba of course musimu tokena ku please kabuli if you don't like me. Babarega bamwisironi. Bakwenda kunzimya nyo kusa kunzimya nyota akigingi. Okunzimya okunzimya yota. Hali nyakulira tabaya bakwenda kunzimya. Ati abasirikale bagenzi bange mwebale for the love. I know. Oja mungondeze inbox ejuire mumpostingire munkoleire buli kitu. Big up to UPDF fraternity. Okay. Ngonza muno mweyongere likes no commenting no sharing. Your girl is here. Okay, nkabutandike gesho tutakabegenda mu kuhumura hoko. Tubagenda tubaza domestic violence and nyina point enko na to discussingo turugire mu kuhumura ho kukunywa amaizo. There is kina kintu kikuli so common oba mu maka oba mu families oba mu communities it is a political differences. You understand? No sanga omukazi for example nyo vivisa kuba ni mpagira of course NRM ibanyowe na hagira FDC oba NUP whatever it is. So hati kathenkwenda omuntu alahera kurora iwe nkaiwe okusaha advise iki eyokusaga kuho omuntu oba comment yawe kiye kuletera political differences mu makoba mu community. Nyekingamba about that buli omagira right. Okay. Even if bunkuba nindara nayi woli musajja wange I have a right to choose whoever I want to lead. Okay. Whichever political party I want to be in, nina right kuchoosinga. Obunkuba ngambire ndi wa NRM oba musajja wange ali wa NUP leka tuikirizangane. At the end of the day tujja kweyita abatukagira basigalo. Okay, tegerize kintu eki. Kuba obunkutera omusajja wange nkamuyita oba musajja kantera kanyita. Habukubamba ekibina kusigala kiribata. Habukubamba inimpagira NUP obamba inimpagira ki. Owe kibina kusigala na akora na agenda hayi. Tegereze kintu eki. Wenfire oba iwofire. So leka tuikalenka family tuhagirangane. Obunkuba let's bibagoze. Buli muntu ayikale halali. You know. Obutu kuba tuli mu political differences leka bikangiro okole bitali kulike kutama maka. Abana bayingi bafuire by the so many families are being affected because of political differences. Okusanga family osoba kamuhamba onyoko bakamuhamba
bagenzi bange ballot box etaha private seta y'omuntu omu y'omuntu akachiti kano banayika kuwenka kano ramba akuhagira kile kibine kyota kuhagira iwe chulera oleme kozi no nyina kumulekera nyo kuhagira nupu no I need to show you nikwogende abo kuba nyowe nupu kawo handikeho onage mwakaruruka hajariya ati nyowe kwikiragaza like kengangana leka tube mutamze zikwikiraniza tukagamba bojo kasa kwenda NRM nkwende buli oma ayende songa zawo abakyo kwagira at the end of the day nupege obutuku bantu tubuzirwe ebyokulya nupege tege na providing ebyokulya oba NRM ejja kumpemera ate bono kyonka leka tuhagire tulina okukora okukengangana ogambe mukazi wange Kathe ahagira NRM kamuleke kampagire omusajja omanyira omusajja bakuswerayo nobe munkuwa wa munu ekinaakora mugenda kweyita nupe sigalo sigalo at the end of the day abana baitu tugya baleka mu nsi habwokuba tubayitwagire ekitebe ntulwanangana so tugeze okuyikiraniza abantinywe omusajja wange warana hagira kinu warana muhereza it's by the way like it's a right like how can I term it you entitled to support anything bange ku support ngonu gonze bitali bitebe okusanga banu besimbire bona ba NRM nkuhagira let's say this one oba ibara linu oba nkuhagira oli chona tuhagira same political party chonka abantu batukwenda bali different leka bintu bikwate kulungi bita affecting family zaitu oba abana baitu leka tubikwate in a way that is going to bring peace kantu sigale tuli hamu hati kankugambika kankuhabuze Kathe there is a thing like okuhagira for example nyompagira Brian Kaboyo meyogo ibanyasa kwata kumuhagira my man na hagira opponent wa Brian I am meant or entitled kuwata Brian kagena mu field that like tugya kugenda kuseza karuru ngena kuteka mwenka itonge neseza karuru ka Brian ekitegereyise abantu NRM adiere kintu kino kyalena kunteka maka center ka uniform nkajwa ile kandi nakarango karabiza abantu bakuha karuru so gya kusanga njya kujwa renka itonge nde have ground instead akaruka Brian kandi banyowe Tinga kumukaka hati nyo ibanyo ati tujja kutabuka bako ibanyaga gamba oina kwikara muka tingo ndongeno hagire Brian tingo ndongeno kingamba no on that nko kuogambire omusajja kusigara ali musajja kabo yotali nuwalete byokulya byawo iwate okimanya mungena kusaza karuka kabo yotaga ku percent ekinkumanyisa respect both parties ekiogambire mboja kwikara mu field orale yokoleki Tingamba omusajja wawo na wine right kugamba moti lero kerereirweyo nawagenda seruzeko omugenzi waye wakwenda it is political it has to be political ekitugamba what we are trying to say ekinte kigenda kuiha of course it causes domestic violence in marriage a point yinkumanyisa tinku hakana ku obanyo webu ndani mpagira Kaboyo olita kumuhagira ekinkwenda tuikale twetegerezangane Tumugenda kulemangana nikyo kingamba you have to make sure you're in good terms. What if it fails to work out? Then still nikyo kutukubaza. Our whole point is kuiha domestic violence in Maka. So whether inegenda kutoza akaruka Brian ikara akaseruza because Brian anakura ba half game system cycle libate sente ato tuli mu city ebyombeto tunakuikana nabyo tukora nyina akaseruza akaruka Brian. It's okay. It's not even all about Brian obabiki all political things obaba. Of course I'm just giving an example. So nyekingamba abantu like the whole thing to kwenda ekinte kiratera niza abantu mutatabukire at the end of the day obururu bujja kuwa ebintu byobururu bujja kuwa osigale mmaka mukwikara numutere even tikiri no mmaka bonka Vivian osakuba no hagira nupo bano hagira NRM nyoni mpagira FDC biki tutugenda kweharana twikale tugambe tubibaza no bibaza ogwo Vivian atawa Kaboyo ona tawa bityo in a joking way tutale sereki okunenangana omukazi wa omusajja wange bunku mugamba let's say tugenzera na Vivian kutoza karuru ka Kaboyo amoti wange ngenda garuka saha isatu ze kirongya kerera nyina kusaba kandi nekindi barakuhakana kama kireto ogenda that is not it kingamba ni kingamba kiri tuleke gamba mbagya kumpakana already that is domestic violence the mind of you thinking mbo msajja agenda kurwana what if he says I am not allowing you to go to go and look for Brian's vote what if he doesn't try to convince that man what if he doesn't I want you to convince someone
Nobireka. Omusajja sigala ali musajja bantinywe kino tukimanye. Ati bajja kumanya bakatuyi. Ne kutungamba obungamba amatu wange ngenda akererwa ya heroko. Nyina kuleka entekanizo muka etamisi ngemba kagamba tindira bokuba kasa kutoza karuru ka kaboyi. Nyina kwikala ni balansinga. Nti omusajja wange buli kimu kyona akifunira mu bwire. Tinyina kujwa hamuna bokwa nyine. Ajja complaining akimanye ya balance. Ngarukire arola ya complaining abokuba kwenda kulemesa. Omanya abasajja babazibo. Oba mukaza bamuzibo. Down city kandi no kitiki kwiha Vivian. Gonzo nyesere muno gonzo innocent omukazi asigala mukazi. Omusajja wange bwakubanga ambire kathe kya lero tagenda comparisons. Nkwikara muka obunkuba nyina ndi agent ngenda gamba mukama wange mugambe you know what kya lero tizo. Omuli mabo baguferwa. Togenda kutaye chikumi kandi omusabira sente ze isoka zikuimira opportunity izire you're going to get some money. Oba political party yawe nyo omusajja nga kusigara ali musajja kinu nkibaza meaning omusajja nga should be understanding me aina kuba nankenga. What if he doesn't? Then look at this perspective like he's not understanding you. Omusajja wakuba nakwenda he needs to make you happy. Your man was so busy okimanyire but he drove to Limwirwaro yakera nyenkya akara kavuge motoka saa 10 akaikairwaro saa 2 he had things to do because akajja garukayo immediately he made you a priority so musajja nga wakuba nanyenda kathe akuba manyire kasona kwagira kaboyo I know bambi erikintu kyakwenda kaboyo ya winning so I need to support this woman osanga musajja ali supportive na kutera muri mfield ok olire biki those are the supportive men we have. Okay. Cool. Yes okuba ina musajja ali supportive musajja akufura priority nawe no muha respectege mbubwara bakwaka inerero akakugamba ndero vivi wange ono kyalero tagenda he has a reason. Okay. Nawe muhereza opportunity eliyo try to understand him akuba nawe ayerekesa bingi nke example yinkuhaire omuntu kuvuga motoka saa 10 zekiro akaija saa 2 chonka kamara kagaruka yabo kwa he needs to be in office okurora so nakiya abasajja nabo understanding abakazi babo they are men that don't understand their women jari atiwe kiki plan bagia kwa kana kuseza ka restore ki omanyenya abantu ba UPDF bintu byanyefe era karuru okanda oli ite tutanani partisan tugira kibina bakozi ba government eroho bakozi ba buli muntu we na muntu wa hansi ensonge enkurereti abanyoro bagamba embe bane bwenyeteta Eribwaki niko bagamba Julius mpaka jange gimizi mukazi obo ina sente zingaha obo nyesero kuingana kuli obaki mpaka omusajja ijja kufuga at some point Lero inakuikiriza wakubagambye lero Vivian otagenda toija kugenda ojja kuikiriza kisigale muri nikikuruma mutima ulindo abakazi abanyina baita abo bachumbire kyonko ogenda bakunyumize ebintu barabiremu osana nyonko isana ndi haka hakiri kangume osagama mandika biti abantu baina ebizibu kyonko bokubota ikalire no muntu kuhura we ebizibu side of your story of her story tosako etegereza nikyo kurora bagamba no mbufumbo ko ina kufuna yabakazi bakuru abakusingaho kubafunire ekizibu halo kuyirukira abo kubaitwa ati zine size zaitu sometimes tizesigwa ngenda gena nyumiza Vivian omusajja anteirege mwana iwe omusajja kiata kunkora ijo titulire gobano kyamutera amabega najya mwakate no manyire jali akuragenja orugambo abanywana orugambo kutulia moruko amanyanya naba kutulia mugoruko ego mfungo twamwire no bano kyaruganaga he nakwata rundi nakasimu natera bana nye ekire mwa Vivian ekire mwakate bamukatuire bamuchapirege bichamebi obo bambi muterere mugambire Vivian banteirege oru mwanyijukizo abenkwe mwanyijukizo omukazi omubana enye mukasitore kana omukazi bulikira omusajja ekagana amutera namurona namutera namunuka ati nagamba banywani we nyo mukani nyewe mfuga omukazi omusajja nyewe tibangamba omusajja natera omukazi natera omusajja ati abasajja abo batunuga abo bwatwa ina musajja akasajja nobukakuba kali kagufu kati kakukutera kakuchapire nyonka afagana nayi we nyairo afagana ningeza mutero rikata itancho mukono talikigeza ati kamugambira ogwo omukazi kate omuyekara kana atera omusajja namunuga abasajja mbagambege bakubatera ni bachulera iro kimwaka mutera kasanga
mwangira ine biniga bya akaba mwawire omanye compiling documents amutera for almost 2 years na amuduga bana nyaka mutera mufululizo nkagenda kulero mwana obwisikali blue black atiye baire wa brown nkumuhabuza kiki munagude nyamugamba okudupa wagudedi bakusabuda amatamba na kumutwara agamba jali ya omukazi nabadde musse nyamuhabuza yakama mukazi ayikaire na ntera bwire bwingi kumanyisa abasajja nabakutera go mu makoko nikyo bagamba nti omuntu boikara hati ngwenda kibaza mukamera kyonko boikara notalibaniza omuntu for a very long period of time akaire kaika nawe na yetamwa hata kuntera bulikiro nawe lero kireke ya yechwamu yahayage kisaija gona ya koraki so ekikumanyisa ekintu kino kya domestic violence kirituwe abakazi bakuterwa n'abasajja bakuterwa kutera muna abasajja iro oti bakubaze kyongya kikatiriza bacha bayi tukampa omusajja kyogenda kutera jali ya kampa buze bachumisira akaba mukazi jali ya kampa buze enkoko eyerengera kyera asoma nogo makili nakamanya kusobora paya ija majuli asomu chapula abasajja babakutera abo bakubayihanka abo kwanko kumbagambira nkagezaho kumutero ruyi akabanchiro mukono obuno nabusikire mu akabanchiro mukono ate abo bakubayihanka Abajuli asabo mukubarora omusajja just kugamba Bana kakwekitinisa kushulira iwe abajuli asabo mukubarora oba kuno mbantu baina face end bazimba ni baba haiguru kuno bati bana nya kuli niwayo gengoye bamukatiregere bichamu awaiko mukana gonda na kandi niwayo gengoye na omukira bagamba nazinga omukira no musango omukana osanga Julius director tuna nkyala basagamba nkujja tamanyalo omukoko akola bimwikalire muchumba bimwikalire omwana bate ngoyo kazogi yagambire omusajja akagamba jali ya mukoro manyomba za mnona abasajja nabagenzi banga muri mako twikarantu nyumia ebintu betukubihura ngamba jali ya mukuturo tuzimbira hanu baita obututawo mukoko abakazi batukunya no musanga ikalira motoka eriye beyo omusajja ine sente nyingi muno kyonka naika mukazi nagondera kimu oba oyine sobi yokoze ko oyine sobi yokozere otaina na kintu kyokusagenda kuraki kandi abandi mukusoto chalinga psychologically atubakolere no mujuma totamusajja iwe totamusajja kandi omusajja abasajja bakurara yogo mbara by the way nyina munywani wange nyina munywani wange agena nanywa agaruka mukasanka 10 nabiyamaho awemwe ategi awaye eji awa emu yabiyama ebaye bijumo ati nagamba kakwate pamba teke mu matumuno nabiyama zibanzika 12 naba nagenda office nagenda akora abasajja abo nibanywa from Friday they are going through a lot banya abakazinyo mwegarukemu you need to give peace to your men deserve peace you understand bana yenye itagenda kugurukya maiso parent influence in marriage yo kyakarimu kwenda osere mwakabagambe kalisa bokubamanyire niwo mugaiga oba kyetegereza basikiva inga abakazi bayinga bali mu maka onyokoza yakusokeire kizibu omuramu katwa yakufokeire kizibu bayinga bali mu maka onyokoza yakufokeire kizibu family yo akakufokeire kizibu no yehabuza nyobu ndaruga mu makago mutabani wa ugena gena muswero abaramu kati mutulemesaize by the way mutulekera abanyanyoko bali nyinezara mutulemeseze mutuleke batabani banyu habo kuba ekinkolya mutabani wawe tosaki mukora omukazi akangamba nyokurora oteka kwefora omukazi omusajja mutabani wange monkeze myo nyamugamba omutabani wa monkya bulikiro okyetegeze kintu eki ate myaka inga iwe kyetegeze wakamonkyambe myezi akona foka nkashaila price akagamba black man obali banajja kuswe nawe akugendera namba banchinywe so abanyinezara abantu mutulemeseiza abakazi bagambire mu balemeseze nabana banyu kandi wo bakugo makago mutabani wawe togenda kuswera mutabani wawe iwe bure bune binte byokoroka ikuire biwakozere bikahuaho emyaka yawo iwe baba ino swerwa oheya kukengeiro mu maka omu iwe yakulemeseize ise mwana wawe bali mu bachumbire myaka 5 okyetegereza banga kijaga tukibaze point kino abakazi bakusasa baiza abantu bakubonabo na mu makogo abanyineza bafokere kintu abaramu kati bana obufumbo bwayangira balazi gati mutu fokeire nkukumbisi kiki obufumbo kwa bwayangire ndeka nyonyumiro munyanyoko obanga obulyanga na nyowe ndirugaye biyange baitu mutu fokeire nkukumbisi okwenda kenkero munyanyoko obwangulira kagoita kagulire iwe okubihirwa nyendi mukazi we iwe oli munyanya hareki nkukusingisa iwe kyo takora hareki kwereza munyanyoko kyo tali mu kati tukimanye ngu onu munyanyowe nyina boundaries wama bakazi dad was like kintu too much women are going through a lot because abaramu kati na banyinezara and by the abaramu baitu twinaho kizibu abakoyi baitu bano baba
bakoi babaramu abaramu abeni babi babai tibakanya nyowe jari obinege message yao omukazi angambye ngamba Vivian nyambo baze kintu kyo nyina zara nyowa kanfokere kukumbisi to the point ngo bakafuruka mu Hoima bagenda eruguroko mu ba north buli dakika nyine zara arwaire akwenda kuja mu mwaka go mutabani nyine zara nkwende enkoko obakayenga nkiyale bakusubira kasoke nyowe hati manya omugongo nomugongo tuguku murum habo kubanga tokwenda buli dakika bakusambirira mu maka mutuleke tuzale tunyumire batabani banyu bojenye mu gamba nyoka ondaka ngamba omusajja agenda yarwara muswijja byarwaira la kitabu nandiwe ngenda kwijja kurwaza mutabani wango sakutasobora oha kugambira ndamulinze emyaka enu yona mbyama nawe ninyi mukanye nchaka nimtekazana alia nyika nawe myaka enu nambere otali iwe myaka yawe yokumurolere kaba yakuwa ndeka muleke embaga leka nanyowe Vivian mukurora ebe byone ebintu biroho nyowe nyikiririza muno mu kintu kya discipline engeso discipline comes when it is needed anti obalizege ati ninyonkubaza ekintu kyona kikwetorolera discipline banyine zara baitu tukimanyire tibali bangu kanne kintu kya kandi Vivian okakulira muzigate endi nakunu halo izire hali ezigate endi ogama muzeyi wawe waija mu muzeyi endi buli zigate inengeso zayo nyongenda kuba live example hali nyazaire omwana wange up to now nyineze nkahoka batubona gambo gwa kahoka ama yabikozere bitamanya bigenze naye okibali abayaga nyawati nkamujuma ntamujuma tinyina kibi kyone kinyamukozere regardless of whatever I passed through ebyo nyabimulekera nyagamba ruhanga but at the end of it all kanda kamera yangonze kandi mazire kurugamu aboine hababi kandi hati abandi ababiraho iwe hati nyowo bunyarugiro yafuna yabandi abakora ki baitu nkamuha respect up to now no kunkufero atasakulema kujja kunzikiraho baitu hati hare kinte kibeta kunugo omuntu banyine zara baitu finite bali barungi baitu nyokozara na kichuma na iwe no kichuma oli na kichuma nono na kichuma of course sanga na kimuchumira aranyoro bagamba achuleire tayejuki of course singa na kikuchumira baitu jariya obomigiriza muna nyinde nu ogiretamu bali yabakazi wa Vivian Tokso kimuchumira bali yabakazi na yemera na nyine zara kubajwahire ajwahire jariya toga kwikano nchunya ngabo kubanga sura mutabani wawe iyo manyire banzo wuzi omanyanye na ronyi nazara muntu akuija kwenda niwafuge makagange no mutabani wawe gafuga tinja kuikiriza gafuga exactly kuija ndeme kuhereza audience ogenda akengere mutabani we pushinga hata jari people are going through a lot when it comes to in-laws okimanyire ndi supposed kubaho mama wawe ine binte nakugamba nyo wenyina nyabo kyabalize nikyongenda nakyo you understand no Jeria you omfanya jakugamba nyowe nyina nyeki abalize nikyongenda nakyo you either accept oboguruke makagange you already have kids ningenda oina abana oragia ningenda gashumba katugamba kutaisurono no kwato kwenda ogumya mukazi kwenda Jeria ogumya mukazi owanyinezara fokere kukumbisi kandi omutabani nahuliza nyinezara agenda kulinda tamakagaya abo kubufumba kubwenda akwenda kuza abana bawe ajja kulinda tamakagaya already mbagambirege achulera takoraki mbalo lekano chwa pakadi omuntu aikale na konona kukona akusensera ameza kuchwe kichonda omwawo makagawe bojoyi oyenda muno mama wawe nkimanyi of which your mom is a pastor Buira bune kinyanyoka eke kitokiswaire go mukazi bak akaleta omukazi wayo muka okahura mbu mukamunyanyoko gwa kwemeraga na henura mama wawe bulikiro how will you feel nkubingiregeira baitu hati mpuliriza alocho tutukora tutuine kutuba kora banyine zara baitu chokapa kana kwenda kintu kirole tuwe tinkwenda tukirole tinkwenda turole mbu itu abakazi babo okuba en kitara girls we are fighting for the ladies no kwenda kintu kwate no bwegendereza banyine zara baitu tukimanyira abamu babi abandi barungi mukamani baitu nyowe kwenda kueteka mukine kisisani mbunyina nyowe akazara katugeze Bashir alesero mukazi omuka nyina nyosa kuba ali mu bana nye mama wo mutu tasobi takasobiyage ogenda kuruka kuli Kampala mama wawe ajja kugambira bamujumira kichole norana evidence akiyara hona buli muntu namugamba mukamwana wawe kya muramukati wawe kyakora mama wawe kinu na kinu Vivian nkumanyira busakusa kujuma muka nyineza busakusa kujuma mama wawe otayimukire genda kiriatete kurwa ati nyoka ngamijaria I will look it in this angle habaki muramu wange na juma mama wange
You understand? Ati nko omuntu nja kweta mama wange mu nja kwanza mbazana n'omunyanyo muhabuze omukazi wawe bagamba kurabya kuri mama wange kirugire nka nyita mama ngamba atuoke Togya kubaza nawe kurungi abo Of course, no. kunterera nkwate sininga iwe nanka iyo bashi mpulie ni bagamba omukazi ogwo omukazi actually leka nkugambire nyonyi na nyowe ekintu okika kuwataga na ali nyina nyowe I would fucking deal with you Obanyira bwaki omukazi ogwo akakuhimba mumanyire nye muzayiro mukyetegereza akakuhimba emyezi 9 nyina muntu tasobia adi kyo garuka supporting mutabani ngu onyine wako babalize kino mutabani nyina izire makagange ngu nangwa nabo batahinguraniza muno kandi bakuhinguranizaga kubaza abakuhinguraniza bakutumara ho busingo mu maka tulinenge sombi nyo mutabani watakundwa nenge sombi yali akujumira okagamba lero nunkumunuga tinkutoka nawe abakazi abo bakuraga bakwiko myaka yentondo nibenda kwikana batabani babo obakyetegereza no mugamba okantu katita tina nyonyi nebintu ebimwe bindoro mukoko gonzo mba nimbaza na mami wange okamugambe ekintu okarora kiteire mu feeling so hatinka manyambu emyaka harohe emyaka yentondo omuntu ogera no mugamba akantu katito na akizimbya nikiba kiti oli nagena na kunyegera mu mutabani wa no mutabani tagya kura kurungi bagambire ento omukazi wa yako zire kyabakazi amakaga balemere gayingi because of that baitu nikyo kirimba gambire gachuleire taye ijukia Urachulera Jariya ndachura mwaka gumu nzaro ibiri nchuleire enzaro isatu eina amorugemo makogendo atwara sigasoro mutabani nyobu ndakarwo makagaye wala sigasoro mutabani waje nawaja kulema abakura character mukika so okusanga abagamba kusanga nyoko zaro sanga ebitu titukibaza no we respect our in-laws me too my in-laws my I do respect my in-laws but you're not going to cross the boundaries and I keep my mouth shut nanka ofunirege nyoko zara nkogo what would you do No, ekinga amafunire nyinezara like your mother-in-law. Bali batyo. Take an example right now. That's her character. What do you do to her? First of all, nikyo kimbai nimbaza mbukimbihiza muno. I've been through some nkabaho in such a stage. So you're a victim, eh? I'm a victim baitu nkarugayo, but still mukama nyambira have not found such. So by the time you're a victim, how did you go about it? I tried to talk to my man because personally I would not start disrespecting the mother of the man I love. Katalika kumutera ni mujuma ekyo tikihaomba ikire kunzara nambala kunzalira omusaija aikire kunzara nyowe le kamba gambira okurora I think nyowe abakazi nabakulesa kaki hati abanyina bakazi okusanga okusanga tokwenda musaija wange tokwenda nswerwe for example producer wetu Julius hata arakayisikanywa nikange nibo kakazara ijweza bakasemeza she was telling me story nyina kama kana kuswerwa mojogo kandi abeno mojoni for quite years like emyaka nkena bait omuski bamusemeize airanenkerembe nyina takasambire hairwa kuroro omwana omunywani wo muisiki ni wakurolera omwana enkerembe no ruzaro no owokiso hata yahabuza yo mama wo muntu tokusa kurolera mwana wabo kubangu tokwenda omusajja wazaire mu baba soyiremu bazoleke jariya bazoleke jariya iwo babe no soyira dadi wange ohaya kumukufuniri. You made your own choice. Allow me be with my choice too. So this goes back to our moms. Abatakwenda basajja batukuswerwa abo batakwikara nabo. My happiness comes to me. Your happiness is yours. Allow me be with a man. It is a matter of understanding. Omukwanga maminde so musajjoti you regardless of what kumwenda just ogambe because my daughter this is her happiness. Just and be with it. Kuyobira yango gameka kuhakana. Ogambe weka kuhakana. Kinu ngenda akibaza. Personally nkibaza out of experience. Eriso lyomukuru oba eriso lyomukuru aha kwiragura nuhaharora. Omukazi ogwo tingambire ndaside yogamba mbu ba mama nabo bakutulemesaga abasaija chonka still ningaruka ningamba at some point ba mama banu baba batufu ni baba batufu halo wororo musajja wokwenda ataina future at all adendo no bibamu baliyo tingamba mbu wataina future ye ekingamba mbu atayina nambera kutwara nagya kutuzamba maziga omuzalira abana at the end of the day bakakwakana mama wao omuzalira abana takubarolera taina kya abana okutuya nabo nikija appointed mbu mama waka kurabura yagamba omusaija so sometimes tugezege ntu to reasons abatu mama wange nampakana Julius
No, of course tosa kunkomera. Chonke kingamba. I support abasajja sometimes abakazi abamama baitu bagena nibakiteka mu muno, but sometimes baba right. Nyonko was out of experience. Mama ange na mpakana no gamba nyondi mulavu. Obi happening. Tingenda agenda yoko baitu no rurambu hanyuma no gamba ha singanta ahuliriza abakubanka ikanyahuliriza ningamba singanta ahulirize nyina nyowe nkuba hati ndi kubi muno whereby kikanya affecting amabo kubanta ahuliriza in the first place but at the end of the day mkama yanyamba bikafeke inakumanya emigise rugomba zaidi ego so mama wawe kikuba nikyetagisa you take time omanyira abakazi to understanding sometimes ogendo ikale nawe nka mama omusobole arokuba oli mulavu jaliya muno hati Vivian nugendo mugambe mbunanka omunyankole munyankole muzibu bwatakute ogisire kambe emigise rugomba zaidi emigise rugomba zaidi of course mama wawe bwakubata kutereire mu mugisa nikiyo kurora mbu bwano gya kuturuka mu nju ya mama wawe na babanza nibakusabira omugisa niwagende kurungi so kyonkate bakubogenzere by force otafunire guno omugisa kurugomba you end up messing everything no wekange kyokora kyo kitagena maiso bakuteire era boligaruka bakuteire liso bali ku nyoti ngarukaga aligamba oba mama ngo akampaka ino musayija tinkugaruka no bintu biko babiyangire nkubukala nimbo nabo kubakangamba ate manyi sometimes abazaire bakazi tuchura nabana baitu ate obogaruka mama wa kandi cyali bwaroroliyo nobona umutima ni guchuruma ekizaire you know nikiruma nigambo mwana wange nyowe through experience nyonyina nyo akera kuntereresi orota itwena muri muta obwire bwekere abigaira aliyo nyowe nyina kugama mvine byogena mwirwaragire squad pressure Nina muntu asigara nyina muntu sagenda kumiga ekizimba habya ata gamba genda kimiga atakuheseze mu bantu ngo ogo aine kizimba enyuma so anyway tumalira winding up the show abazaire abamama baitu abasikiva the kitaraga bagamba omusikito kasweire banza oulize mama wao funa omugisa kuruga mama wawe bazaire bona atali manyi bazaire bona then abanyineza abantu abakubonesa baramu abaharaba nyu nabaramu kati nayinywe mufuna ali mukangira bokuba nayo wabere mu bufumbo busaya kubalizoho busaya kukengeireho so abantu mubaleke bananke nanyowe as me Vivi nkabulikio CEO of Vivi's Collection into winding up the show. Of course it is Kabalega Resort Hoima and Masinda our sponsors on this show nko tubagambeke ali tubaira away from town tuba side za Kigorovya kuno abantu muteba kun supporting amwika mutan supporting akwenda ka center ako and oh by the way how do I even forget to say hello to my man webale kunyenda. Thank you so much for loving mama nyamusajja wangi tahura runyoro. Thank you so much for loving me. Alain is not feeling well. Kuwasirem, and due to the public demand ya fund, I was kandete a fund for the second time. Alain na humramuga probably next Sunday she'll be around. Kathe jukiza abantu sponsor baitu abo nabo. Nkokumba gambye ntekanza yaite eno era Palm Springs Ecotourism Site Kigorovya nkokumba gambye eri 300 meters off Hoima Butaba Road. Services zabo muzihulire. Na nyoma linsimire sigaire ndi Kathy Hair Lux ko manyire nka Kathy muje mu supporting Kathy's Hair Lux Skin and Body Solutions obuwigi bwa buli type bayiraba muje mu supporting kandi mwebale kutugonza mwongere ku subscribinga mugenda Kitara TV mugenda TikTok zaitu mutu hagire tuongere kuimukya bunyoro yaitu giteka haiguru mwebale munno afande jokiza abantu amabara nsigaire ninyowe Jalia afande Jalia nkwenda kubayijukiza tutakamalirize program yaite baire ha domestic violence abasajja muleke kutera abakazi kandi nanyo abakazi muleke kutera abasajja tutekeho obusingo maka tutekeho obulyo ate tugiyagenda mu campaigns omwaka gukuijogo like nko mu January ebintu bijja kuba bibi baitunga nsaba tutekeho kengangana tukwatagane kulungi tulinda abana baitu tusomesa abana baitu twerinde twetangire endwara due to public demand by hano murundi gwa kabiri. Okay. BDF family, thank you for the love. Abantu nywena mwebale love ikale ne flowing.
Okay. Nekindi ntakebere sponsor waitu Cubs Juice. Ogwo. Dealing functions, wedding, introductions, birthdays. Akusobola ku deliveringa everywhere mu town. Aina akasmoki guno mwiko gumurorani gulubata. Oina wedding, oina introduction, okwenda ku surprising omugonze bwawawe. Musanga Central Market second floor. Contact him on 0781 43 84 66. Mwebale mno kutubuliriza. So muteba ku subscribinga, muteba ku followinga. As usual kyasabitsa haikumi nemu bya the Kitara Girls. Mu following YouTube channel yaitu. Tubatangi mwebale mno kutugonza, mwebale kutrora. See you when you see us next time on Sunday. Bye. Discover your home away from home at Kabalega Resorts, Hoima. Located just 4 kilometers from Hoima City on the Hoima-Masindi Road. A real resort in an eco-environment. Nestled near the stunning Albertine Escarpment and historic Mparo Royal Tombs. We are the perfect blend of convenience and charm. Treat yourself to our cozy rooms, mouth-watering meals at the restaurant, and refreshing moments in our outdoor pool. Whether you're here for business or leisure, our conference facilities, camping grounds, and fun-filled kids' playground are ready for you. Escape, relax, reconnect at Kawalega Resorts. Hoima, your adventure starts with us. Book today.